The Lawsohtun Unit of the KSU Students' Union today opened the Lawsohtun Memorial Secondary School at Lawsohtun in Shillong to cater to the educational need of students belonging to economically weaker section of the society. The opening of the KSU school marks the 35th year of Lawsohtun KSU existence, a befitting occasion to commemorate the 80th death anniversary of the great Nyotre poet Lawsohtun. Speaking as chief guest on the occasion, the president of KSU Central Lombok Star Marngar, while inaugurating the school, expressed deep appreciation to the Lawsohtun KSU unit for its noble work in providing education to the poor students of the area. Jingjalan Jakarta pengiyem ring asomendong kasyong kikam ngitri benok senyang ya keemlang salang mat benok senyang ya keri bakajat pendu brokoi kini ke program kebalai hakani kesengi mengikan mau buram ya uni mulung unong kersiu tia unong nok senyang ya kathok katar unong penreus pa ya ketin kasi bat ulong kum unong ikai unong prat lanti ni snodon bok kum kejat benriu abang iyo ya kum uni rukrau bat ni snodon bok kum kejat benriu bang iyo bajulum langkum ni ban ai nam ban ai buram ban kenmau ya kita kikam kibabha bat kikam kibaratba jong ni mulung pajudan ni kejingong bakiriu krau kem juyap re kikam jong ki imbreu bat ki keren breu na kawai kapor sugi kapor badai kita ki benta baki kentien lang baki poetry jong ni mulung lada kidei haki school haki college wat hai po university ngatharai kidang dei ki kentien ki bakan saitam ki balong ki jingkren farsi hai bun ma akiliang la kalong ya ki emlang salang ya jinglong jungman jong kejai penreu la kalong ya ka puli puthi khamtam ka judan ki benta bat kumnu pan kesu thia iparari pan tangkai ya ka snap bakarpang jong gari bakajat penreu. On the other hand, Meghalaya Minister Hamlet Dolling said, Kejai beriau, kebaklet, menyokor, ban buram, ikari kurau, ikari ule, kedai kejai beriau keban sedut jatno. Kedai kadang kejai kermen, bakong kejai beriau, kum ke KSU, kewer keseng malang, kim juklet, ban kenmau, kiri kurau jong kejai mereka jongi. Kedai lagi sini kebakrau, kasi kebakerpang kebakala banong, ya kabakum ke KSU Unit kelaban terki ya je sedang kojongka manusnyam baka KSU Unit keju penon muram keju celebrate ya kata ke ski kha jong ke KSU Unit ngaju ban rengkat ngai ngoi ublei boirap pan penpli kejubut ustad jong ni ngilang po Lawsohtun penepek kedur kata jong ki boro dang i samla kemat iyau ro kata mereka jumpa berkat pada kilong kebayar mat bejong hadu kata. The guest of honor, the KSU General Secretary Donald V. Thaba said, Ai jingikai ya gitu kibawan kibawan na kilong yeng kibom dayo dakot bakin yo alang menyesim benta hakaliang ke puli ke putih. Nakaliang ke jongang aklam ai kenu ke jubab lamar ngasutiang halak ke jong ke mensim. Ngam kwa ban pendu mensim iki hendrei ngaperkat haladi ngaong ba kani kasinjam kaba ka KSU Lawsohtun kan sim kadai kasinjam kaba he kaba radba bat kaba krau hadu kata-kata ngasus ngutiang haladi ngaong ba hatu kilakne kinamla ban penurlong ya kata kajingang nut ya kata kajing trang kajungki namar ba nganong nyepi parlok kibaidan lang hangni borok ba pios ngau ya kegerteng jong ke KSU kat sebab pilet kat sebab piwan piok puli syapang ke KSU hakikat kubor nak kapor sakapor pilak ban perkat haladi pinong ba ke KSU kadai keseng ka baklan bor ka badon bor Henry tutip ru ba ke KSU kadai keseng ka badon kibun ki dekhot ka baruspa ha ka mensiem ka baruspa ha nongrim Henry ngim syam baruspa pat ha ka pisah ka pilan kat arbor nongop gendang kuat tang markum tai
jing posnil ka eiken ka tu barwai snow tenai ya do nuot nung ka kesil suki jai ngajam ngapai shalayin ngam tip na kamit ni shai asang ban snow tu ya kasur bayo snow narngai bandala ngan pen pai pai ya ki shaling them kapot bandala ngan hello ban benci hakamin non bandala you could been real